bia kwa bad by Emadek TV so aha Emadek TV na o hwe no Nyankopon insha se o hwe Emadek TV ene da edin kan ya wa ba Emadek TV so a misro se me pa cho entwa subscribe to Emadek TV na share na comment na like I've so na make am say your numbers na a good screen and say your number na a good screen so no enye say e da hokwa obetumi afa number no adwen kire bia wo edifa any other social issues yana ha yenye politics but na bibia efa social politics ha yenye politics na mo bibia efa social issues bia opese oni ye che se wo abru kire se wo my Ghana mo hese no obetumi afa na wa kire wa adwen ananse ebia wo abru kire wo advice bibi na opese oni ye share obetumi ene ye ahye ewo Emadek TV so nyame enhira obi bia okoso se ohwe Emadek TV nene masen ababium na ni na ne se Beyou fan ba kon me die hard supporter ba kon a owo UK na ama ne mabetena me no mo edi nkomo sisi na odinsem bi ato amane Akete Mpeninsem new manager na o se odi Beyou be court no a o se odi Beyou ebe dialogue na che se sika bia ba Akete Mpeninsem old videos e will be YouTube channel so no wa ba beje na wo mache na Beyou di Akete Mpeninsem di ama no na Beyou so afa ne de san se Beyou ni Akete Mpeninsem yenu na call bank na call loan Beyou ni Akete Mpeninsem yenu na talk camera omo na ya omotenase ye de tinye bibia na ne sika ba Beyou ntimi ntena ho ni Akete Mpeninsem sika enfan yeye enfan to party enfan ma one time play man ni esikokoti wabra Akete na etwa adwuma no gu won te wo nti obeba be dialogue na ni oso gifi Beyou bia no waje fi Beyou ene Beyou fan ba ko watu bia ma no yensemre yenko ni konkotie ensema Beyou fan no oka ebesan so hie bi me okotie emra money Emadek nyame asunje nka wana pei nyame asunje enka wo tiefo yina kokoko na pei mi bom kokoko ana pei mi gbewura wendi mami camp ini new manager because ni di nya Akete Mpeninsem onu ti na me fra no wendi no because ni di amame ne kan ye ebeto ija se ni di badi wendi ondi Akete Mpeninsem mame ne na kan yo ni me na me kan ampa nso so Beyou na di sa Akete Mpeninsem ne to no me kan free sen efri se me hwe Beyou no me sati hwe Beyou no na Akete Mpeninsem eni ho na Beyou ene Kwame Yuji ene starti eye concert eye comedy that time no na me starti ehwe Beyou na there is nobody, there is no child, there is no akwarabia ye friend no Akete Mpeninsem na de Beyou starti ye na enika Beyou starti ye no any one other guy so Edis a clear boy ne baye na me follow am mienu ina enti se o my team up se o ma koji eyi clear boy so free ni manager ho sisi enso ma da ne mo ho ti se Stella no a oye Jezebel no otachi no ma me o ka se bia ma me we ope wasem o say wo because ne ba enya sa chance no tama wo ga na kwrampo nya sa chance no enti o wa brochire wajimi onim yensa obedada o ase wo ba no kare ama no ba de Nyankopon pese na mo obi so eyi na epie no ma me we eta wachi ese wo unim
Mawelinda ho, shine your eyes. Sister Matinda, shine your eyes. No be any ho a ebehwe wo ba no me dada o. Ti say Beyou. Enye say bia ye ni adwuma ye. E wo bebia ye wo no. Ye sorry ana ya fa telephone na ye kasa kasa because no ye ni adwuma ye. Hey, time is money. Ubroni ukrom, time is money. Uni ma here 1 hour ye spend it. Ye tuaka 1 hour ana 30 minutes ana 20 minutes uni sika nipa ni benya. Na nipa na to internet a na or the friend or ka na adwen pa kire wa e se wutie en o asompam wo se wunye twi ni mesum nye twi no wo se won twi mesum nti twi enye me kase me Nigeria ni gon me ga Nigeria ni gon ni me omo Ghana omo Naija beti e wo me Ghana twi ni mbesua e se na osu besua twi wo Kumasi enti ono enye excuse so no nti uma we ni nda ho mami afi the new manager we why ne ho businessman ni ono no betimi ahwe wo ba no Wendy no ono betimi ahwe me kura me hu ni di ni pobo Wendy ono be hwe wo ba Wendy no ye ese wo nua no be ma no Anthony no ana pa hwe asem bisa o ono na wo bechi na di wanji Beyou ndi no Beyou wo ba no to ne tama wakwa no na wo nua wo ni kromo Beyou na di kan ho wo ba no Beyou oni makwara no Beyou wo some kind of positive attachment be big relationship pa oni akwara no build ye esi wo nua no when di no onimu ni offer no obi na otini dibeti onimu no se na Beyou onimu akwara na sa akwara no onimu Beyou ina Beyou e protect akwara no every uba no nipa boni for nsan mu wanti na ase ma mu ye nu hu yo em se still unye nu hu ye ka wo nu hu a ka wo dwu uba no da ache a ka wo nsimi rashi emfa uba no so ko sa ko masa businessman we oba public be kan say he is in for business for 1 year ma me still o kire wo o ma waju ne da so or in for business ona ni krofo na mo ta wo chi no omo ye in omo ni ma na ye baako they are in omo pese omo use akwara no Ghana human rights Ghana social welfare em say social welfare wo Kumasi ho no amegogo na ma connect na ma from no mo mbra embe bebisa we nu mu nsem de nti a wo di akwara nduru 5 years esane business contract ma no na wo me chire sa that dialogue man oh pacho because Alexis abekasa because una Alexis were the same field mu ina ya journalist but you cry minimum mpo opo ojimie number 1 osi ye opoku number 1 jimie number 1 na wo oye idiot o ma me na papa de wa ko school aboka unye nipa obetimi atete wankasa wo ba mpo mo atete obi ne ba wa start business nti Beyou na o be start o per capita free Beyou ho you will not get it. Try it, you will not get it. Never you. Me too. Dialogue man, businessman, revenue collector. Me too na pay. Share na mbo udi Beyou di biom. All platforms so. Cause ubo ni dia. Ija. Hunkrum ija be sane apaye gu so. Because that boy no oye innocent oni hu adwenboni onju hu mpo e na wo sorry a ono nti na wa be sign business contract for 1 year dia mami papa uni Akete Mpeninsem mu ebusia mami ne papa no ye be from wo Kumasi social welfare mo be kire de nti a akwara 5 years a mo sign the business contract no obi esu akutu
edi ne ba say onso akuto na onko over handkerchief ko na onko to ice water na ya che ne say child labor na we ne friend say business contract na mo say na friend say partial define mami we jimi nsuo ni utimu Mr. Poku jimie Mr. Dialogue we jimi you put me obodo ba public be kasa asem we go ahead say one hear dialogue na shame on you na nyo oba na enyemo try that dialogue because hear dialogue na wo hwa de so unim the meaning of dialogue wo ho answer. If you know the meaning of dialogue, go and dialogue yourself. Upe revenue. When you crofon na mota wechi no, am frɛ wo say ebrebeja Akete na managing no. Umu now is under arrest. Umu now you're under arrest. Try any dialogue. Me and Kasami de Okasa remember ya frɛ wo Kumasi social welfare. Now be chire say 5 years akwara etimi signing the business contract akwara onimu ade kro matro eyinisomu de ni o signing 1 year contract na kwa no yare bibi ye no sisi ya wajimi ana wajimi jimi wajimi ana wendi mami Matilda me friend na Akete Mpeninsem because enye ni di Beyou ni di Beyou na de man no idiot munyi di ni friend so na fi da me ba wo so mami shine your eyes o me ni da ho watin me da me ya o me tufu yes see Ghana for mu kan sense obo atan na ni mu dia ne ba bedi be yem se wan kasa kra woni mu dia oba di ebedi Uni ubano dashi ka uni ubano dashi ka unji ni free Beyou nsa edi ama bring make we chop for no. This is what I call them bring make we chop journalists. Ouza Beyou ade akwara na climb a ama manya view eso no oma beji no eni brefo nipa bonifo you call your Beyou you can never be your friend. You can never have a friend like you. No akwara na ni da ho Beyou na ni da ho pa o ya kwara ne maami a ogina ho no ne maami a watete ni ye ena ne maami nsusu na onyankopon kọ apan e ne ba Beyou ni nsan akwara no de onyame di ne beye no onyifa nwuye nobody will stop him. Let me tell you apama na maami no osu oschire ne onyankopon dis Beyou no ma no imanu de ama no no weapon function against that boy no ebe prosper omu pakra mu ko shoto club mu pa bia mu digi mo o si nkrofo na frefre wo no maye nti wo na obetimi abeso Akete Mpeninsem apro no dia go ahead na social welfare betwen they will call you on social welfare na wo dia kwa we ye business wo di ni epeja wo business na wo aja na agbofom sino mo ya udabo ye no odi bidi ni view no wie na pum na oja no si o susu wo pese okoye na waja na si ho ade na mo tesa kai wo ba ka wo be ni sa ana kai wo si sa ba ka wo betimi akotena public say wo di ni ye business Ghana no bi betimi abe kasa rough na okọ abroju ntimi begina TV so utimi begina any platform krampo be ka say akwara enduru 5 years usane no 1 year business contract usane you are in for business udi akwara year business nka wanu si ye pena police gina o gate ano and you are not ashamed of that also udi obi be call dialogue udi Beyou be call start your business shame on you never tried untimi o say o fa no court fine because untimi you will never you can't nti wo say ma the godson yawo obe yawo pa ya boy onu pa we pa dia meta the godson echi onye yawo pa 100 so because we jimi nsuo ni utimu nsuo onye crazy mpo nsuo ni utimu we jimi journalist we jimi no
na yi for no TV station for no na ambassador nature anyway omo ye nya wo ye penyin na oni mu yensa na akwara kire ne yensa ana ukrom ho no wo ye twini wo hu se wo ye twini I don't know penyin ntimi refi ni pen wo fie on table ema ne ba friend say da wo refi wo pen obi okọ adwuma na pen na odi be twira de ebi nsi bi da na se na wo refi wa adwini mu this na wa adwini wa jai wa adwini enye adwuma no esa akwara no all the nkwara TV station na mabaso no mu ye nkwara mu ni mu yensa se o mu kire wo yensa se wajimi ono de wo so wonti ase ohu wajimi mi ka kire mi oba mi ka kire se wajimi mi jindi se oba na wo mpo because your ba na wo wa wonti mi fa akwara o duru 5 years say o de ni ye business ni bidu ankasa wonju akwara no daachi dialogue na wo beko call dialogue let's see you free dialogue na ye free wo social welfare try it ko free dialogue uni microphone na muta wachi na o sabrochire phone na muba omutu kwan ya omo je omo adwini wo machi no omu ni munyensa no omuta wachi no abeifo no omo mpe obi ye no unsa atu aba omo so una obe ni yehu then you ready pa se wudi Beyou wo ba ye wajuma wan hwe so ye wajuma se wudi akwara na Beyou na de be ba wo so no you regret it na have the hu de wo ye ho what in the Americans mi nye twini o mi Nigeria ne gon ndi da wo pa bia ye wo pro akwara no wo kira akwara na de boni content na wo kira no it make sense at all. It makes sense. You are destroying the child. Woman nkrofo kra enhwe akwara no biom because of say a friend idi wa a friend ha nipa na odi na akwara to efa to ho den na wa ya ma wo we Jimmy, shame on you Jimmy to we adakato because utino itwi ni utimu we Jimmy we pe na we Jimmy idiot. We are idiots. Mr. Dialogue, Mr. Revenue Collector, Mr. Businessman. Who person will be starting with business? Unya o to shame. Memma on part 2. What's it? Memma on part 2. We are part 1. But you mo bot trend on tie. Mr. Dialogue, Mr. Revenue Collector, Mr. Businessman. So yes, I die or try ya. On microphone on tade chino. Omon try ya. Ebe from Ghana social welfare. Kumasi ho na ebe mo ma from ho. Signature kwa ansa na kwa no ote asema mo ye na ase a de no be fa mo ho. So yes, I would ma me no ni wo muta obachi no. Aban wo ho kwase o che mo because sa aban timi chi akwara okochi no. Ni mami ni bia o si onko to nsuo no munye bi to eduane dia aban si onti asese akwara no eye labor eye adwuma onko school na when di no so uma mana akwara adwu ni nye step akwara na no nteye akwara no nteye 4 years still na no nteye kai ba dis sense akwara na kana no ati ko kasa nka wote still o kasa kura who said o kasa na o kasa with nervous. Okasa with nerve with stress. Monte akwara na okasa. Na monte se na ai eti kokoti. Ene Mpeninsem one time preman. Ene adobia. That adobia. Mo hwete akwara no mo kasa with relaxed mind. Akwara no when di mami. Sister Martina a friend will tell you. Oh, hwe akwara no mama kan so na mo te hwe dori krampo anti dori akwara no be na anu nti ono na e wofa ke no sate na anu nti be look at today akwara no kasa wo ti ne clear o improve besa akwara no ayi ne uba no o improve yo o kasa with nervous with panic o kasa with anxiety o wana what you wanna who the my businessman?
or the one year business 1 year because super sika mami tama akiti ni ho no tama windy no eni ho no uye wajuma udidi uhwe nkwara mu aka na adenti na wo yesa video yankopon pa ocho sisan wadwen mu why kwaji akwara na free sa businessman ho na oba no na no nte ye unhu ya na ono na ha mi o akwara so no kasa no unza kwa no kasa with nervous o unza kasa with panic o unza kwa no onye relax mind o kasa wonte sound no say uba no adenti na uba no kasa sa na uhweta mo na Beyou ejuma uhwese na okasa na uhwese sisi ya still akwara no na no sente wonte enye o problem ana enye o problem problem because wendi na ohunu sa enye o ba o wiase fo hina ba ya ban ba nti social welfare bebem watin so mu no mu dialogue no na mo hwese social welfare ba ma ebe from more social welfare because akwara na no still na no nte this child have a problem esa akwara no emunja no settle down onye relax mind somebody no for her umudi ne ma we umudi ne business and person na man can see is in for business which is true it is clear akwara na no nte munjuna akwara na dachi se bia na dachi kura nye film we eyi comedy no be bia obey doctor be nurse see umbe se akwara no kura ma na no nte o da so sa wonte ne de oka no na adwini enye stable adenti na mo ye ho akwara ketekete sa on na ye da adwini o that is my own problem ha mi akwara no vision na Beyou wo ma no na wo ma na mba true no ene ha mi munja no kame wo munja no se ya so odin a so mo be ko dialogue social welfare be from what because akwara still akwara no wo problem akwara no wo language problem ni ketremante ye still wo ma na ketremante mu jojo no too much na adwene no nye stable mutie the sound of speaking no okasa with me I repeat okasa with panic so strobi no ye de hu ahia kwara no kasa kwara na ehu di no na no still nte at the age of 4 and 5 why mama dwen ho me ba mo so part 2 watin pacho Emadek bo eyi no mo waso nte bo na Akete Mpeninsem mama no tie eti any side new manager and business Mr. Businessman shame on you idiot so Mr. Businessman for wo ba ko wo ba na for wo ba ye business watin enye obi ne ba akwara ketekete ana no nte ye no munju akwara ne da ache watin na de ye mo ba enye mo de watin na wo see ube ko dialogue ube ye revenue ube review revenue wa bodam wa wejimi try it ko ye dialogue na hwe say ye mfra wo social welfare be hu o na be hu say Ghana no mbra ye adwuma ko ho na ye hwe ade ko ye dialogue na hwe ade udi akwa ye business yami hu mobo what say Alexis a fire wa see man Alexis I give you authority more fire on fire o unyo bia osunkura wo so Iti message ni ya kwa koti ya ba no se me din kan ka kire mo se me nkasa pi isan se ne fan na asema o kan ya no Beyou nipa na asema o kan ne da ha support ansema o kan no bia ni ho a me ntena ha enkan ya tena ha edin kan ya kan se sometimes no nipa ni bu ho a se bi ba o mu ni abotre na o mo kan no o mo kan nti se o tena na ka se makusku a muntie information ne sema papa me kan se o twantora so ne wo no so betimi afa ye WhatsApp number no na won so wa kire wa adwen yere mase de be san so hie bi mo Emadek TV so